Amainan yung masya baday so aya. Setebali berhuwa dan di fatuna baminggu tanggal 2 bawa si 2023. Tehala moroi bazura 2 moze faza si telu ngaflatelu ngavua si fele 5 irugi 23 imane kheda tahu malilo balangi bada ubaso. Ba imane moze na tenga ya ugazifau ba sisahinia na lehetaga pada ere heda sonna bairo ba zaboto badede wano falukaga wai bodede kheu heya odo ba he banwau ande na tenga bawe fome khema ba na tehude eda aga banwa ande bada fena soi beefefu bagulidano ba imane Yehova khemuze ba hida egoi ni andeu ba uo nuasa faluka bai badadu khegu ba no ila demo ba I anda khania oroma khegu la khemima bai mane fa asahigu fefu ba ufatere fonau ba utetei fonau de Yehova ba ebua dedegu ba masih de ebua ia ba ua khasite de zomasi aha khedegu bai manena bawagu ba tebai ufaigi le asa aweniha na iila da odon ba imanena Yehova sona hasahate khegu hana sana bada emoi bagara yawa bana icere la kemigu anda ba uhe badegi na regara ubaluga da uga tangagu irege no utere bana o beda dangagu ba ila gerogu babawagu ba tebai ifaigi niha mangande ita duhu no faiba de lovalangi zino manehege khema inetuane ba ia da eso aya ede nanda aga maangerenusi daru malimu hono gede de mama afefu ena taru malim ni romuma bazi makhande abutu bada de masuaya baduhu dadanya tobali oloheta de dema fangalo ba macima bakheu balete bulun daga danya babolo babawanara tarum balimu hede khema sifofa belege hausuaya edena daga mafondondongo yadu. Bapak Ibu wawaita mafefu shalom sitobali tei minggu kheda batanggal 2 membawa si 2 tahun 2023 ia da info kafit ade elwahania na iangara filinda o ba ufondondongo khania dae natafaigi molo elwaha ba perikopen kheda ba gereja NKP ba natafaigi bazura zinuna ifatuna kheda bada na iangara filinda o ba ufondondongo khania avania nda o baba makau uefa o ia ba teturia ia ube banwa Yesu da ejito bali fangaro dededa babiaso bambotuane va lete bule lo balangi ifondondongo dosis angara fili Yesu ibadete
Baabada ia na bawa wa makao. Tola ia fae. Itolo. Iorifi ita. Na itaria gena gaheno seda. Ni fotoi famaka. Mamakai tagai ama ina bada romalilo walangi. Sino ubaso heda bazi mahane. Ba imanesi to bali tenia sila awoli-woli babangada. Natapagi bambu kuzinuna heda ba gereja ONKP numero 203 nga flasara ayati ena. Mi anganda ai dozi bai ai mi etu mi fazawa danga mi ba mi hau gedete mi dele wanganda ena irugi dadala walani. Tafaki bazura ni amuni Bapak Ibu fangande ande so ni fotoi fangande feao bazura luka faza felebitu ngabwa felezara irogi feleziwa da fulu zobo aure iramatua Bamelailai Yesu bada bamu au ira lamane. He Yesu sama hal. Haka si todo daga. Buang lira mu au ira ke Yesu. Berengawalu mamakau. Basino membuki. Toha. Bahaya bisa Yesu amaina. Ya aku si todo. Sogay natafaygi Bapak Ibu ya ia da fangande dede. Fangande dede ande tede nia tede zamati balo walangi sangira. Sane mabeo memo ia bagus sali. Bai faga hernia miawa bazurugo anda bai bazi dotonia. Bai mane. Haka cita ganda o sinu. Ha o taluara loba langi niha. He bisa dadania we au ngara-ngara dadania puna loba langi. Fanganda dada. Ama ina mu amakai tagoine bawalu aboli-boli ni fotoi famalua fangando ade sofana zanguhuku sila mangatau filo walangi ba selain dagai balagay bada dunia nabonya niha ba samu zamalhe ba iondasi ialah hambanua. Babangondasi nia, babangondasi lah hambanua ande zang huku. Babangande tolo ena sang huku ande. Iha kesicada ba itolo berengawale zifa udu, zifa luka kelah hambanua ande. Imane tolodo bazifa udu keluarga. Baimane dadania sang huku anda amaina. Hesa atelua tau filu walani. Bahegele badadegu na baguniha. Baedonado utolo la hambanua ande. Me ifakaunda o fabai afehegegu
na le ibato we amikhe edana utolo ia fabai afa gegu na le ibato yang ara filinda udu amaina sang huku bagulitanta batera-tera lo walangi bazorugo ande lo walangi solom masi lo walangi safanu fa'akhe dede ada le itolos yang arafilias bongi bama ekhe ada le itolos yang arafilias soi badede ande imane khada surah Luka felewalu ngawa fituci uwa ekemi itolo ira le arasibai. Amin Bapak Ibu. Banua Yesu hana wasila awali boli tabawangande khelo balangi hana wasila awali boli ta angarafili iya bongi bama ande imani khadaji tu bali tuho lo walangi banoso khe faebua dede lo walangi banoso khe faebua dede iya Sara ifondondongo zi angare filea ia soroi badet. Bapak Ibu, fatua le ayati si fele 5 andi. Natafagi bafaza si telu ngafula telu ande yotarai bangabua si Sara. Irugi bangabua si fili efa. Ifatuna ke dabada walo walangi bamoze fahuhu ira babawahu Sara anda ifatuna kheda wasimane si fahuhu ira ba iti jito balini fatunera amaina ifatuna kheda bada wa Yehova ifaro dono Gizraeli ena atevua ira badana jisoya ira ande ba enama ira badana amabu ula ande ni fabu ulo walangi kagabera hamo Izaaki ba Yakob Hizai ifatuna lo walangi walo walangi lefau ia badono Gizraeli me ira no Gizraeli banoni hasabe eberedui noni hasite baini wae noni hasolo amakoi tadadania noni hasolo gomasio dadania anda imani lo balangi khemuse banafau ndao bandono Gizraeli anda he hamam mo ihe bakuhoy ay fabu lo balangi amaina wa ifatinge malahika funara sitobali sange fao ya ira bangawale nutuka tohu wahu Sara ande amaina daji to bali beruwo ni fatuna kheda ba minggu ba zima khade si dua lo walangi banoso khe fai bua dede dua iforma la kheminia bazi anara fili ya ya Bapak Ibu ila lo walangi hadesi paling terbaik bawa wedade lo walangi ila ibe ada zabelum guna bazin watangara fili ya bongi bama ekhe fe auda kenia bongi bama ekhe ila
lalu walang ada sebelum guna bawa tadi. Moze i anda ena informa la khminia lo walangi banuso ke fai wade ya. Allah adalah sumber kasih karunia itu sendiri. So sambua duma-duma ni bei kuan mainan. Kota Jakarta atau kota Tanah Be yang menghasilkan suatu barang, tentu ketika niha anda belanja ia, mau beli ia beli suatu barang di Jakarta, tentu fabe harga nilai barang tak. Ketika mau beli ia di Jakarta dengan mau beli ia di Kalimantan Barat. Ketika mau beli ia di Jakarta dengan belanja ia Bapak buah. Hana ketika belanja di hada ahace mulai baru cipta ke barang daun lebih murah. Hal yang sama dia mainan. Ketika ahata ita kalau walangi anda sito pali suhefai buat dede. Ketika ahata ita kesumber ba'awi anda, sumber kasih karunia itu sendiri, maka dengan sendirinya gini ahata ita faluka ita ni fotoi hoho faluka ita ni fotoi fa'awi hana bermi ahata ita Kezo khef awi anda, kezo khefai buat dede anda kiranya dia mainan. Dapat toto deda bongi bama ina lu cebula ita, hasambal ahata ita, kelualangi, ba ina solo bahasa malu atau malu walangi anda ita, bongi bama. Na tafagi bazura zinuna faza oto au fabula lima bangabwas feleziwa badua murwa waduhu ahatul walangi basi angar fileya bungi bamaakh bazanga ta ufiya anda bai fundo nongo be Allah baito ta isi to bal amabula walangi ena lu farita ba ahata ita ba khazukh fai buat dada manganda ita no maangarenusi da umalunusu ayah pada maande ia zuaya ya dan sangat belu ya aga ena tahu malimu ande duhu bali fangaro macima basi lete bulan da aga babu angara filia uga bungi bama basi lete bulan dan ya hasam balan da aga ane ahat khulu balangi abule eba atoton da aga suaya irege lete bulan mula khami lo balangi bai sandohu faure mande yado